La Pynlong ke Jingialang ke Bakongsan mendakasi ke office jong DCE KHASI Hills district Ïakren Halor ke jingi perjung mud hakabai David ke Krem Mawjymbuiñ. Ïakren ke Jingialang la penya da DCE kong RM Kurba akabalawan menishim bentalang ru di SPKE KHASI Hills Chief Engineer PWD bagi nong mi kemat na ki kenhun beper katanat klau bat ki hek ki han katanat jong kai pertei. Kajing mi ke Bakongsan na kani Jingialang kalong kajing minjur jing mut lang halor ki rukom terikam ki betik na lani ke standard operating procedure na kebenta ki nong wan jengo kai sya ketiga jaka kabakhang ye ki jing le nyam kum kajing thang ki syarak dia ki sentiu ki jing ubi uhoi tu ranjan bora ubedi president jong ke kutum suraksha parishad ulapan pau kajing so komen ya ki niki SOP kum kasin jam kababha ban pinbet ya ki jing yakin at Nah ka Jingialang jongi hangte ni na kaliang jong ka dor basnong ni ong bang inom kan randian tang kandiat ru ya katakar nong rem ka jongi ka bangila juyeng barsi kata bangidei kita kitrai jong ketika Krem Mawjymbuiñ aba ong kitrai kamut nila banrai nila kanu karai ka bagi syem hakatei ke cakala jong mo bad ka baar kalong bej bakatei ka Krem Mawjymbuiñ ka dei bej ka tourist spot nginop entertain yano ban ang ban pan permission ban one money play ketika jaka. And they say there is no ban on worshipping on the cave Mawjymbuiñ cave sibling, and it is open to everyone, but they have to follow some SOPs, and of course there should be some SOPs because the Mawjymbuiñ cave itself is a necessarily from its structure, and being a citizen of this India, we have the fundamental duties to protect the environment, forest and lake, etc.